Center na Manipuri oina divisional poll dagi hana piramba senfam adu dagi hengatna pibina ba Manipur lenga ki maikai dagi tara taruk suwa finance commission ge team na ngase taksinkre. Manipur Police Service ta Ladiba Manipur dagi police officer tara hundoibu Indian Police Service haibadi IPS oina promotion pibada India gi president na ayaba pidi haina Home Ministry na ngasi notification thokre. Hanagi MLA ani yauna punna miyoi tarani thoi ngasi Congress Party da yaukre. Hojik fauba local body singi mikhal pangthokpa ngamdribra asi kari marim gi no haina hangladuna CLP leader Okram Ibobina BJP lengakta hangakre. None district ki Kambiron village tagi naha ama phaduna fuba chaiba taukiba thodokta jenabani haiba lona thingkraba lalholof sore pagi member mari Manipur police na fagat pangamkre. Amadi security force na lokhalakpa checksin thaurangi manung channa Kakching district ki Laimanai Laimaton chingda chathakiba thiba humbagi thabakta khulai kya fagat pangamkre. Kurumjari ISCOM News Ming tabidi punamak pukhera dari bamna taramno jari hojik pau sandung pizari state asida han state singa yengnarubada Manipur gi senthungi phibam asi fatabana divisional poll haibadi center na state singda piriba tax revenue hana piramba changdagi hengatna pibinaba Manipur state government ki maikaidagi tarataruk suba finance commission ge team da taksinkri hariba khongthang asi chief minister gi secretary ta pangthokiba tarataruk suba finance commission ge mihut kangbu singh amadi state government ani gi marakta famkiba mifam amada government ki maikaidagi thamlaki haina finance commission asigi chairman Dr. Arvind Panagaria na paumi singda paudam ki commission asiga Manipur government ani gi marakta famkiba mifam loirabatungda ngasi hotel classic grande da pangthokiba paugi mifam amada Dr. Arvind Panagaria na haikibada mamangi taramanga shuba finance commission da thamlamba state asige divisional poll gi senfam ase chada nifu manga gi share oirambadigi handak tarataruk suwa finance commission asida chada yankai manga da hengat pinaba government ki maikaidagi wafam thamlaki Manipur asi atai state singa yengnarubada nembana maram oiraga hana piramba senfam gi chang ase income distance leiriba ase yenglaga divisional poll gi senfam da hengatnaba Manipur government ki maikaidagi wafam sing thamlaki haiki ngasi gi mifam aduda course state domestic product GSTP haibadi state asige income nemliba asigi matangda loinana fiscal liabilities haibadi center na state asida kadai faubagi senfam sing pithaba yagadage haibagi matangda khanaki tarataruk suba finance commission asige chairman Dr. Arvind Panagaria na ngasigi famkiba mifam aduda government ki maikaidagi pukhalakiba wafam amadi singtharaduna hai madudi Manipur gi umangi mafam sing ase chauna leijarabasu atai state singa yengnarubada mafam kaya ama hojik sizinaba yadana mangduna leiri state asige apunba lamgi pak chauba yenglaga sizinaba yadana leiriba mafam sing asige yenglaga mamangi taramanga suba finance commission na chada tara piramba chang adudagi chada tara tareta hengat pinaba commission da thamlaki haina panki. But Manipur's recommendation is that this share should be looked in the context of the total land area of the state. And here the point being that Manipur is area-wise a very small state. So even though it has a very large area in absolute terms, because of its small overall area, it loses a lot of the land for other uses. And that is a cost to Manipur. And so, whereas if you think of a state like, let's say, Madhya Pradesh, which also has in absolute acre terms large amount of forest area, but in relation to its total area, it's a very small proportion. And so, therefore, in terms of opportunity cost of land, for them it's not very high. Opportunity cost of land for
of the forest is not very high. And so that should be taken into account. So that was it. That's something new that Manipur has suggested, something that in the past has not been done. Nakalamaromda Tarataruk Suva Finance Commission ge Chairman Dr. Arvind Panagariana Luchingba Miyoi Tarani Thoina Saba Commission ge Tim Asina Manipur ge Chief Minister Nongthoman Biren Singh Amadi Mahaki Council of Ministers Singha Unaduna Chief Minister ge Secretary ta ngasi ayuk pung 8:30 taba matamda mifam pangthoki Commission ge Chairman Dr. Arvind Panagariana Luchingba Tim Asida Maru Oina Commission asige Secretary Pidvik Pandey, Commission get member Singh Ajay Narayana Jaha, Amy George Matthew, Dr. Manos Panda, Somya Kati Gus Nachingba Muyakyan Saruyaki. Commission get team ase ngarang ayuk Imphal da tunglakibani, ngasigi Finance Commission get team asina maru oina, Chief Minister Nongthoman Biren Singh Mahaki Council of Ministers Singh. Manipur Government Chief Secretary Yauna Makok Thongba Official Singa Unaduna Ingkum Jali Singani Kuntaruki April Amadagi Hauraga Lakadoriba Senba Chahi Manga Haibadi 5th Year Plan Asida Pangthokadaba Tongan Ba Scheme Sing Amadi Project Singi Matangda Wakanaki State Government Ki Maikaidagi Ngasigi Mifam Aduda Central Sponsor Scheme CSS Ki Kutangda Center na piriba Funding Commission da Thambaga loinana lakadoriba chahi mangada pangthokadaba thabak singi Grant in Aid ki senfam singi demand thamki Masigidamag Manipur Government ki maikaidagi PowerPoint presentation su piki hairi Government of India Ministry of Home Affairs ki Under Secretary Sanjeev Kumar na ngasi thokiba notification amagi matung ina Manipur Police Service ta laidiba Manipur dagi police officer tara humdoibo Indian Police Service haibadi IPS oina promotion pibada India gi President na ayaba pirakle hairi ba khongthang ase Indian Police Service Recruitment Rules 1954 gi makada Indian Police Service Appointment by Promotion Regulation 1955 ki matung ina Police Officer Tarahumdoi ase Indian Police Service Cadre Rules 1954 gi makada India Government ki ahangba firm sing mention na ba inkum jali singeni kun dagi lisingani kulhumdoi fawagi oina selection toduna Manipur Cadre oina promotion ase pirakibani IPS oina promotion fanglaba Police Officer Tarahumdoi ase Indian Police Service Provision Rules 1954 gi matung inna chahi amagi provision da legadabani haire IPS officer tarahumdoi aduri inkum jali sing aniga kungi oina Lenin Lamabam Thokchom Bikramjit Singh Krishnam Sarma Devi Hobson Sapam Victoria Yengkom inkum jali sing ani kun mathoi gi oina Haisnam Balram Singh inkum jali sing ani kun dithoi gi oina Watham Basu Singh Sarda Laishram, Danapriya Devi, Vishnu Latpam, Amadi, Inkumja, Lisingani Kulumdogi Oina, Wahengbam, Singhajit Singh, Rasini Yenkom, Polem Manjit Singh, Amadi, K. Megachandra Singh ni. Howjik Fawa State Asida Paliba BJP Lengak Asina Local Body Singi Mikhal Pangthokpa Ngamdriba Asigi Maram Pigadabani Makoina Towning Bata Tauraga Center Amadi State Ladiba BJP Kangbu Asina Democracy Asi Loishilage Haribra India ki Constitution Asi Sagairaga Amukhana Constitution Irage Hairabra Haina Congress Legislature Party ki Luchingba Ama Oiriba MLA Okram Ibobi Singh na Howjik Ladiba BJP Lengak Asida Hankri Mahaki Wafa Masing ase BG Park ta Leiba Congress Bhavan da Pangthokiba Party Asida Nauna Choglaklaba Member Tarani Thoibu Party Asina Taram Okpagi Thauram Amada Hankibani Ngasige Taram Okpagi Thauram Aduda MP Dr. Bimol Akoijam Amadi MPCC President K. Megachandra Yauna Party Asigi Maru Eba Miyoi Kyana Saruk Yaki Ngasige Congress Party da Chonglaktuna Taram na Okraba Miyoi Singh Adudi Sagolban Ashigi JDU Tiketa Mikhal Thengnakiba Hanagi MLA Dr. Khwairakpam Loken Tamai ACgi Hanagi MLA Kikhonbo Nyumai
Tamenglong ADC gi hanagi member mari amadi social worker tarukni taramna okpagi thoram aduda makhatana okram ivovina haikibada panchayat district council municipality gi yauna urban local body singi mikhal haujik fauba pangthokpa ngamdabagi maram haujik leiriba BJP gi lengak asina pigadabani Center Damade State Asida Paliba Lengag Asi, Hek Horakpadagi Hona, Dictator Gi Lengag, Mawongda, Makoi na Tauning Bata Tauduna Lakrabani, Makoi gi Dictator Gi Lengag Asi, Matam Amadadi, Sungsoy Shoidana, Makoi Gini Haiba, Mirep Tokpirak Loidaba Matang Adu, Makoi da Yorak Lagani Hainasu, CLP leader Okram Ibobina Fungdoki. Election tawdana moina nampu da committee semgani haibagumba tampakna gram panchayat ta pik sunu saw sunu migi pradhan jila parishad member ward member election tawda du tawdana gram panchayat su administrator ne mogi phurkhau da hapa mi khra nampu da hapchalaga sibu koina dictator gi sason haibine ai keng kan da pan bu yaune khara le ri ko lepi na ba moi gi da candidate lepi na ba mi le na vote ka ba di lair na sidi akhoi loi ba tare aduna yaradi prime minister da rashtrapati da MLA gi jisu local body to ba sumaina election tawroi si tam ma ta di akhoi hapchar ge kan hairap su yari jani ko is something like dictator. None district ke Kambiron village tage chahi kulumdoi suraba Joshua Kamai Fuduna Fuba Chaiba Taukiba Thaudokta Chenabani Haiba Lona Thingkraba Luf Sorepagi member Mari Manipur Police na fagat pangamkre Makoi Mari adu police ki akhanaba operation amada ngarang Imphal East ki Uruf Mayai Lekai dagi fagat pangam kibani Faraba member sing adudi Hizam Nikhil Singh chahi kuntaret Hizam Thanglen Maitai chahi kuntra Thongam Ningthem Singh chahi kuntra nitoi amadi Govin Elangbam chahi kun mapani Makoi dagi SLR rifle ama .303 rifle ama Maruti Gypsy ani amadi Jinaningai oiba polam kaya amaso fagat pangam kre Makoi Mari aduna fazinduna thamlamba drug seasonabani haiba mioi ani amaso rescue tauki haina police na thadorakpa cherol asina makhatari Central Force amadi Manipur Police ki apun bakangbu amana ngasi ayo angan bada Kakching District ki Laimanai Laimaton Chingi mafam singda tiba humbagi thabak chathabada 9mm pistol amadi grenade ama yauna khulai kya fagat pangamkre ayo ki pung taruk tagi nipan makhai fawba chathakiba operation aduda 38.8 jar gas gun ama Megjin ga konana country made 9mm pistol ama ahangba carbine Megjin ani .36 hand grenade ama detonator ama kapayariba 9mm round ahum kapayariba M16 rifle gi round ani .303 rifle gi ahangba cartridge ama AK rifle gi ahangba cartridge ani Gears box cell nipan charger ga konana baofeng handset ama helmet ama hand glove dura ama military belt ama jungle boot amaga konana atai polam kaya amasu yauri thaudok asiga mari lenana Waikhong PS na case ama lokhatuna thizin ba hokre hairi Nakalamarom ngarang Manipur Police ki kangbu amana Churachandpur district ki Tuibang Bazar da dukan amadargi foreign liquor kaya fagat pagamkre fagalaba polam sing adudi beer can kunmatoi whiskey bottle chamaga manga amadi rum bottle kunitoini fagalaba beer amadi yungang sing adu lupali sing nifunitoi ga chahumuki value oigani hairi Haujik lamdam asda thokliba thaudok wathok kharada tongan ba mioi kangbu kharana arambai tengogi Ming Sizinaba Tengnare, Hariba Thaudok Singh Asiga, Luf Asiga Karimata, Marilena de Haina, Arambai Tengol General Headquarters da Thadorakpa Cherol Amada Kangalakli. Asigumba Thaudok Ama Thoglakpa Matamda, Marilena Mui Singna, Miamda Pau Sandok Tringaida, Mangoinana, Arambai Tengolgi General Headquarters Sage, Achumba Ado Hana Kangdok Piu, Tongan ba organization Karana Arambai Tengolgi Ming Sok Payaba Mongda, Pau Sandok Liba Ase, Ifuruf Mashel Gimarakta,
ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯣꯚꯥꯁꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ Tamenglong District ki manung chana leiba Tuilen Kuldagi ngasi satellite transmitter tek tauraba uchek Amur Falcol ani amadi ring siraba ani yaw na puna uchek tara matoi thadokri hairi Amur Falcon Singh adu Deradunda leiba WII gi scientist Dr. Suresh Kumar gi liching makhada Tamenglong Forest Division amasung local volunteer sing na ngarang Kuldagi kalakibani Amur Falcon Singh adu Ministry of Environment, Forest and Climate Change ki makhada mapung fana research program ama chatharaba matungda Amur Falcon anida Tuilang 2 amadi ani amadana guigam haina ming thon bagaloinana satellite transmitter sing tek toki Tuilang 2 amadi Guangram hairiba Amur Falcon Singh ase Tuilang Khulda Choktafam oiraba yamna maru oiba mafam anigi ming lauraga thonbani tek tauraba Amur Falcon Singh adu Tamenglong District ki Divisional Forest Officer KS Hitler WII gi Scientist Dr. Suresh Kumar Tamenglong District ki RFO Jolen Gangmai Tuilan Khulgi Village Authority ki Chairman Rainforest Club Tamenglong gi member amadi Tamenglong Forest Division gi staff sing yauna thadoki Joint Director Veterinary and Animal Husbandry Bishnupur District Midyang Makada Bishnupur District Veterinary Office amadi Bishnupur District Milk Cooperative Unit Union Limited ka kusamnaduna FMD gi mass vaccination camp ama ngase Bishnupur District ki oinamda pangthokre mass vaccination tawbagi Thauram aduda Veterinary Department ki Joint Director Dr. Tongbram Vijarani Veterinary Officer Dr. Thangzam Rina Dr. Kuraizam Dananjoy, Dr. Nambam Sunita Amadi, Mobile Veterinary Unit Dr. Leibak Nganbi Maivam, Union gi President Malengan Batong Tamsu Saruk Yaduna, Oinam gi Sashan Jamanga Henbada Foot and Mouth Disease, FMD Vaccine Kaptoki, Vaccine Kaptok Pagi Kem Adada Dr. Tongbram Bijarani na Fungtukibada, Yumda Yokpa Sa Shanda Foot and Mouth Disease na Nabana Shan Sing na Sangom Tokpa Watpa Amade, Machapokpa Watpana San Loiba Lomi Singda, Amang Bakayam Mayok Nahale. India lengak na kumjali singani kun mga faubada FMD asi control taunaba amade, kumjali singani kuntra faubagi manungda, Laina asi marufang na mutat na ba pandamda free vaccination program gi saruk ama oinam dasu FMD vaccine kaptok pani haiki The India government na akoigi flagship program ama oina akoigi FMDC purapuri eradicate tongna ba haidana akoi countries le eradicate tongna ba haidana 2025 ta hoi pura control thamaga aduga 2030 da masi eradicate tongna haidana thamako pandamni akoigi national animal disease control program haiba makha da chathara jarakani aduna akoigi manipur da so khoi department of free of cost ta sai round khaido akanda akoigi vaccination chathara jarakani of Minority Affairs OVC and ACG Sentang Makada Movevs na implement tawduna SAMS Lyric Haiminasi program gi saruk ama oina class 8 gi 12 faubagi mahiroi singi damakta tha taruk chathagadaba free remedial coaching class sing ase Ching amadi tampak ki khangatlaba coaching center amadi school sing da pangthokli yaripok ta leiba the Antratic English School da su hariba coaching class sing ase mahiroi sing da sel amata tinghandana mapung fana pangthokli haina school asigi authority na khangalakli coaching class sing ase merit wang na leiba oja sing na takpi tambiri haina su fongdorakli अदो अखोइना strict ओइना कोचिंग सी चंगसली अदो मसीगी कानबसी छात्र सिंगदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯂꯧꯖꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯇꯩꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯒ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ CMꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯕꯦꯠꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯊꯥ 3ꯀꯤ ꯔꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯧꯗꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯦꯠꯀꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞ ꯇꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯗꯥꯎꯠ ꯍꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯠ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯩ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁꯣꯟꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ Universal Friendship Organization UFOꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯄꯅꯥ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯏꯊꯝ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕ UFO ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯂꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯔꯤꯄꯣꯛ ꯕꯤꯁꯅꯨ ꯅꯍꯥ ꯌꯨꯠ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯋꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 1,600 ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯔꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ UFO ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯛꯂꯤ ꯂꯝꯒꯣꯟ ꯁꯣꯅꯥꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯃꯨꯊꯣꯏ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝ ꯍꯣꯜꯗ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯥꯝ YMCAꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 18ꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁꯣꯅꯥꯏ ꯃꯁꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯁꯣꯅꯥꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯕꯁꯟꯇ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯃꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕꯤꯖꯌꯥꯅꯟꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕꯤꯒ꯭ꯔꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯧꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯤꯠꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯆꯥ ꯃꯪꯂꯩꯁꯅꯥ ꯃꯥꯡꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯥꯡꯕ ꯂꯧꯈꯤꯕ YMCAꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯣꯃꯦꯟ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯍ ꯑꯃꯗꯤ YMCAꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯨ ꯈꯨꯃꯨꯖꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯁꯥꯏ NCOE ꯂꯛꯅꯧꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 5ꯗꯒꯤ 8 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔ ꯁꯥꯏ ꯋꯦꯁꯂꯤꯡ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏ STC ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯦꯗꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ 5 ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯦꯗꯜ 9 ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯏ STC ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯦꯁꯂꯔ S ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯅꯨ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯦꯁꯂꯔ ꯑꯅꯤꯅ KH ꯊꯣꯟꯕ ꯆꯅꯨ ꯑꯃꯗꯤ KH ꯂꯩꯆꯟ ꯆꯅꯨꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯂꯧꯔꯕ ꯋꯦꯁꯂꯔꯁꯤꯡꯅ L ꯖꯦꯁꯤꯀꯥ ꯆꯅꯨ M ꯗꯤꯄꯥ ꯆꯅꯨ E ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔ S ꯇꯣꯝꯆꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ N ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯤ ꯁꯥꯏ STC ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯦꯁꯂꯔ 10 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ 3ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯋꯦꯁꯂꯔ 10ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯋꯦꯁꯂꯔ 3 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯋꯦꯁꯂꯔ 13ꯅꯤ ꯁꯥꯏ STC ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗ M ꯔꯃꯥꯅꯤ ꯆꯅꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯣꯆ Sumit Sehawaratna ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯀꯣꯆ ꯑꯃꯗꯤ G ꯙꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯇꯤꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 1ꯗꯒꯤ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯨꯅꯣꯁꯣꯚꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯥꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯇꯥꯁꯀꯦꯟ ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯖꯦꯠ ꯀꯨꯅꯩꯗꯣ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ 2023ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯛꯁ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯃꯉꯥꯜ ꯁꯅꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯟडियन टीम कोच कम कोऑर्डिनेटर मास्टर CS प्रेमचंद्र सिंह अमदी
Indian Team Manager Master Chingabam Sanahenba Maitaini, Mioising Ase Grand Master Sankar Lal Gihara, Founder Jed Kunedo, India Amasung Association of All India Jed Kunedo Foundation, AIAJF ki lamjing makada saruk yarubani. Aroibada Maroy Pao Mona Pizari. Center na Manipur gi oina divisional poll dagi hana piramba senfam adugi hengat na bibinaba Manipur lenga ki maikai dagi tarataruk suba finance commission gi team da ngasi taksunkhri. Manipur Police Service ta laidiba Manipur dagi police officer tarahumdoibo Indian Police Service haibadi IPS oina promotion pibada India gi president na ayaba piri haina Home Ministry na ngasi notification thokri. Hanagi MLA ani yauna punna miyoi taranithoi ngasi Congress Party da yaukri hawjik fawba local body gi mikhal pangthokpa ngamjiba asigi maram pigadabani haina CLP leaders Okram Ibobina BJP lengak ta hamkri. None district ki Kambiron village tagi naha ama faduna fuba chaiba taukiba thaudokta jenabani haiba lo na thingkraba lalhauluf sore pagi member Manipur police ta fagat pangangkri. Amadi security force na lokalakpa Jackson Tharangi manung chana Kakching district ki Laimanai Laimatun Chingda Chatakiba Thiba humbagi thabakta khulai kya fagat pangangkri. Hawjik fawbagi oina ISCOM news na pizaba Manipuri pau matanga solution juri ming ta video punamak po mukana kurum jari.